Yamo ato Ghana de shimame mamuni na hamama kwaba. De Ahenkan 93.3 FM sabraso. En sama dresi ewo mamuni nutu ene nasa. En yesi adwa na wie wa bra peri opramatu di be ye besese wo metwa ahyen wo meto de kosuan mako ha yegat abe adwuma fu mo bibia ha masurunku en sama de nam na wie bi ene se Ghana mampani na nado dankogufado e de adesade mu odupa ama asweya ana sukupon ba kwa wo man konkron Ghana mu Dom kuma ban dani ade atudwa kiremu se Professor Frimpong Boaten ahwehwemu no wombedomu esuko Owura ono ene ye mra shebudwani madehia ewo Tamale North abeto mpeso aso ade atudwa se omampani na nado dankogufado amamuemu yi enwema odro makomakom yensa bia wamana nwene sepa Kokobo akwa ma yenwanu mu misrimifo ni titiriwu ene wonu a wo asante mantem no emu ena obinfo Michael Pesa White enso dia tudwa se oman konkron Ghana se ye kan kadea ye di oman ye chichiro oman ye mo oman tumpon a ose ye obi pa Domestic Debt Exchange Program wo bani busu minim na mani musu wo oman mu enam suma sabre dia mentemu wa se ekoso papa individual bondholders mienu entemo Wei ene afufro bi na wie yesi adwa de babesum se wia pem to bre akan kase aseda wampam aseda soko enkoma Marshall Beauty and Training Center oba peso ho ya kono peso ho ye fa eya gbowura Marshall Beauty and Training Center fiti usiri sukosu nase obesiesi ofefe fa kono ama ho ye fe aye hwam angasa eye Marshall no sanso na obetimi de wadwen chafa 0594 841044 text message and a WhatsApp yabekin kanyama Facebook and YouTube obehwehwe Ahenkan 93.3 FM adwen channel mani su te sa agreka ba free so abeto form say bram na propragu form say chapo yenso yabeto yabote say openfo koto correction obasa so dem ni Ahenkan baako amaw medin adikwaku anin kusi buadumene Mami Akia January Information Centers buru aduonum kwaduosia wo magepene Fakase live afini nchiremu ene ni fitiase enie Ahenkan FM what wasum Oman konkron Ghana ewei esukupon awdo bebre ene wo oman konkron Ghana mu na sukupon so eye bia ba kwa wo masuamu a ukotwo na wia na wakọ entwaso school ukontwaso school wia se obekọ akwadin tete ewa na asejumade mu se obekọ akwadin tete ewa de kire mu ana se obekọ school pon meche university ubeka se university na wakọ ma akọ akwadin tete ato abrabo ene wade sua so na university sa odro wo mamu no edoso pa emu baako a ejina ne naso pa aye University of Education Winiba wo finfin mantemu na no na nanu ya na wotwe wie ye wo mu di dwuma sunsunku bi wo hono mu endoada ena omampani na nado dankokufo ado mo tonsa fe nsa akora onfa nanim onyam ene ne tirimu bio a abo enfa meta dwumadie no achi dwumadie nani na ne sei Chancellor ono ati adiadia ne bra so wo kɔgye na home eno mu gya ne kwan eno nam so amom ma afoforo so akwaba na eno ase no mama mampani na nado dankokufo ado akonya sa akora entu na numutun wa abra Ghana mampani na adodankokufo ado ejina simpie ene apaso ewa University of Education Winiba UUW ena nanado edi tudja cheso best pa say University of Education Winiba womo nkoso entity apabni na nintira wombetumi akira de papa ewo man kronkron Ghana mu omampani na nado say se womo ye ne san aban no ntotua ni susu ne na adwen na no a odi tu fom fa enwomasua no san kofu ye na ba behwem kina na aboa magane esikasam no agina pintin ezan se enwomasua ne etoape na se yenya chechefo papa emofran de bi oba kwatena school dem arish abede afg o chira kwada no ka se onka square or se square enti sanu ma weni na wanya teacher nimba pa owo bre wadaje ani trima bobiwo a obetene kwada no ama bofa na bia da bia ne esia na mu na eba no sanso aban no ekanko na obo enu nti wo mo nkoso ntentene atichafo a wo ma bene pa na wo ma mehye aban no dwumadie no mu na wo nso moa emahumasuya ene o man tutuye ene ne kyekire ene ne pontuo no enkonkan o mampani na nado dankokufo ado ekasa odwumadie no ase no na eye o man hene ema
efutu traditional area ono ene wo mo ma no akwaba so no ba be ye chancellor ama University of Education winiba naiga te ya otoso ma akomako enson ono na no mo ma na akwaba wa abra no muja Alhaji Asumani Banda ono no muja no kwan se onkonkwoje na home se chancellor ama University of Education winiba enumu eno mampani na nadodan kwakufado edi we tudwa wan fence wono ma osanso ema oman no foforo kra wo mo ma na kwaba abe chancellor wo UUW se obesene papa se atnaye na oba betena no onhwe se obema asomdwe akoso school no mu na afi amampunto nso ama ne home ne so ewo University of Education winiba na aboa amoman chekire no eni se de obia hwehwe no no atumi akonkan amoman kronkron Ghana yenso atumi akoso afentamapa efra. This is my expectation to build, to produce the first path of rapid economic transition. Higher achievement through innovation and nipa mutini ni ya Ghana mampani na adodankwa ekufwado na enu achi ena chance afofo kwa womo ya na wa tu ewa University of Education winiba na iga te yo tosoma akomako enson ono so ejina simpie ni apaso na o kire se o show mampani na adodankwa kufwado bo ni wa hye ni nkran se de waka ni na no obedi so na afi ono so nim de kakra wo eba no akandie honhom ene de keka wa ono so din na begu akwan mu na tigese yiraw ama mpunto ni asomdwe ope se ekoso ewa University of Education no atumi akoso ama man konkron Ghana yatumi akoyanim na aboanso ama mampani akoma so di nina no atumi abem enti chancellor fofo krama UUW ono nso nsemo de tudwa eni. This is a university with promise for the government, the people of Winneba and the nation at large. I pledge my support to work tirelessly and passionately with the UUW Council, management and all stakeholders to strive for the achievement of the vision and mission of the university and to propel the university to higher heights. We Oman Hinema Efutu traditional area. Naiga to Tosuma Kumako and ewa galamse efome gudie etuo na watwe esi mu ani busumi mu na nkrata ba montenso enkrata ba montenso woni akwa na ne sa ehyasie eye kane wosoafo anu ohwa abodim nyansape emuo eye professor Frempong Boaten kwabena ekanidin ho na enkrata ni mu nsem nyina da efa galamse amampani baye wo hye bose kwan bia so wo betu ase na mom se wantimi entu ase de na akonwa no wo bedam pan wo besori efisuo enam so matse mampani baye wo de hyehyeye ahodro na ana egu aponso Vanguard efo baabie operation ho 2 ni nyina so ka ho bia na ni nyina ye kwan a mampani ekire se wo betu galamse ase afiri oman mu enkrata ni mu nsem ebiem ekire se galamse ku amampani akona ne ekise wona boboa no edane huna no empanifo ahodro a wo mu di yenim ewo oman mu no wo mo ana ekise wo madan wo mo ho wo madan wo mechi akire mampani a galamse yi wo mutuo ehwehwemu kura na mpo kire mu se okopie mu oche bi epoye mantem ene amampani na adodankwa wono aksafie garden galamse kura ye tubi wo ehonsam abiye de dwa ebusia ayeyanim asem dada na enkrata iba montenso ani ntire ekuku dam wo ma mabobe wo bia kire na dwen afa ho ane wo muso a wo mudin pie mu bie no wo mu dware kire se kwan bia so na wo so mu yi omo ho ano ebi kura kire se wo mu ni mo hwenti kwan a wo mudin efa so pie enkrata ni mu no eyo nwanwa ye pantisade a ewo so mu so manu din sam ni kirekire mu bia wo mu wo no wo mu de ebetu dwa enkrata kro ya nam so ema kopie mu wa mrahye bedwefi a eye
dom kuma no ba no deni woni monyamfo doctor atofosen ade atodwa kire se wamu dom kuma no we wamu ntena se nya hwehan enya de a wamu do wamu nsaso be hye omu damri femuo ebisen krata ba monten so no wo se mu awram ye pe wo se wamu mrahye bedwafo ni titiri ni dom kuma no wamu timi gina pampe te saboliga truck no na ensem ne ye defe de femu ye mu hwehwemu wo bibia ne ho bo mu bie so woni akono se wo kwagina emra na no a wase wamu dom kuma won be hye ese bebibia wo so obi akoko yi ne ho anu bia no won be hye mane so atimi abem ne nkasa ye mu na wo kire se we kura no enya dom kuma ne na enya wo madie bio wase galamse wo man Ghana ye nyina ne yaka ye ho ese ye etu ase enti etu ase na nkrata bi sen aba monten so a wase braso se wo man ye nyina yaka ye ho mbom eye baako wo batan baako ye moma na ye pri galamse ne etu ase na enipa wodo a wo mudin pie nkrata ni mu bia no atotwe ese fata sutimi ekoma wo mo wa manas wa no wato aso ana wo chemu se nkrata ba monten so akra no ne nyina de di pefe se mampeni na nadedankwa ese ma wodo a wadi tudwa wakwa wakosa galamse obetimi etu ase ekuna etimi nyina ekuna wakwa wantimi eni bima wakunu mu nyina no enam se galamse ni penifo bia wamu wa oban mu wamu an wamutu enkrata ni busu sem ede di pefe ese galamse akwa mampeni ekuna no so emunda ho enti se munda ho na enkrata bi sei aba monten so dia woni monyamfo doctor atofosin ekire mu se wa besre Ghana ni mu adehye nyina timamufu aka ho bie ese nyina yaka ye ho emomu wa ba de agudi a wade kye yensuo ene yenkwa ya hodo no ebraso se yetimi gina brane ne yetimi bo ho ban se ne bi adachi bi no wa man no anton so mu anasempo enwu. That is the position of the minority, but we will go beyond raising what is happening on the floor of Parliament. Our position is that it is our position to call for a what are coming out clearly point to the fact it looks as if it was a grand scheme to share the natural resources that we are going to together, but I can assure you that the na galamse unsensem ya obenfo frempom waten ya bibia twam no na yo so afọhwe okwade ne paso mpotem ene abodim nyansa pempu ntoni na so omamu openyin de babetu dwafa galamse hu a oba empo achimansa mpotem yanum sia yemna hyebye fefo bi bebre hu bom onumnyafo kodwo ponkroma na ne hu wom onumnyafo George Kwame Aboaji aka Oluwa na ne hu bom yese galamse wo mu tubi papa enzo na mono a onfansusu ne da ozo mu wombi amane ba sana na ekire as SHS akwabu onmo a obegbo wa ni echi obi na so no pa de onjene da enti obemfo frempo oboanche se onumnyafo George Kwame Aboaji Oluwa onumnyafo kodwo ponkroma ene bebre owurayi egabi okire da ko ene mpenufo awdo bebre oso mu na ho bom bi na amane aba betodwayi agi hoha ewo Ghana fana babia yese enama eho apaso ena yawie ena enfia wosunsu ne edie ntino ena meken fitisa amane ne ba betodwa no eno nkomo a eno manfo edie a we nam so amamra hyebdwani ma de hye a ewo Tamale North abeton peso aso ewo Tifido Mantemu onimnyafo Alhassan Saibu Suhini openyini ede atudwa se enya no wanwa esanse agalamse unsensem ye wo mde ho amane bi akwakwoma chief of staff beye mfie mienu nie owura frempom boatin die ya nanso ma me no azede onte azede ohun ye no enu obu na ni agusu kura wayina ni to free kura asa sabi penyino akwa trotrom na wi abo no wasan yi from abone e ban san ho on fi mu kura na wayina ni
asese bi mpenfo do munyi from abone ose sa pepepe ena maame yaye nanso suban bi sa wodan na di ewo man mu ni na famu a ehe oman no esan so ede oman mbo etumi ba eno nti ose maame anya de kwakrakra se ede amane aba beto nkrata so ana wapron so mfinhyamienu onka ho agi ewampo moy owura suhini esan to ne nsam so eka biem se ebiem anya no wasa amane we yaba bonten a emrahye bdefiefo ene abamu mpenifo ne asoafo bi dia piepiem enya no wakra esan se galamse no ekoso papa ekoso pa na ose Ghana anum sei ye wo miamia odro makomakom yensa bia Omampani na naduda nkwakufu ado amamwemu fiti so beji adwa na afimpinu ni dunso no enwoma to apepa papa edikan eye Ghana wumasua afemu etosumienu eye monten baabi atetete miamia odro no ena de etosumiensa eye Ghana esikasam totoye osesa asoye miensan omampani abreso ato apepapa asekra enu ntino ose ya na enwo wase abai tumi tabirisi kabuten bi edi kowurasa asoye miensen so me kwakosiesie nneoma wo ho me kwa nneoma ye wo ho na so be kono na hwi ni wo na ohun mposi aye bibi na emom de obakoto no sa de kra se yakwakoe no asanso kra aginsem obemfo onimnyamfo Alhassan Suhini nensmodi tuga efa obemfo professor Frimpong Boatin na mania ababetu jafa galamse hu no ono suko ni sei. As a result of the scam of Nana Akufo-Addo becoming president, I have said that we are hit by our educational sector and our environment has been messed. And sometimes I share how much effort and resources as a nation going forward to clean up these three very important sectors. It is almost at an irredeemable point. The level of destruction is just mind-boggling in these three sectors. The deals and transactions were happening at the presidency, the seat of government, and His Excellency did nothing. So are you therefore surprised that Professor Frimpong Boatin tells you that he reported Sir John, he reported Gabi, he reported Yao Safumafo, and then he followed up with this report that has been on the Chief of Staff's desk for 2 years now, and the report even predates the personal reports of individuals to him, and in all these instances he has done nothing. That's why Wei onimnyamfo Alhassan Suhini otwa so kan abiem se ebiem omampani na nadoda nkwakufuado eye mpempi na wababonten ai meti ekobiom beko ensonso so akwakoye operation meti ekobiom be sei mebo me atu galamsi ase wo abechi galamsi shimfidie no wo abechi ne ni sei osinsem bebre na omampani aka na so osini nina no eye hurudu dansem omampani na nado His Excellency Dr. Kennedy hu osi we ni na no de dada Ghana for no oyama na ehyepe amnyam so papa na ni abro okucha galamse enso oboa ono ankasa kura kan bi ene wo mutu. You believe it at your own peril. So it is not surprising that he will make speeches to the effect that he is willing to put his presidency on the line, but he does nothing when the opportunity presents him itself for him to demonstrate his real commitment to the words earth. What you even forget is that the report of Professor Frimpong Boatin indicates that the president's own garden, Chebi, became a victim of illegal mining and got destroyed. And the president didn't do anything about it for 2 years, unless he's benefiting from it. I can't understand why he did not, in all that we are hearing, rebuke Sir John. He did not rebuke anybody, not even the youth organizer in his constitution. Onipa motini ni ayonimnyamfo Alhassan Saibu Suhini ono na emra shebudwani ma adehia ewo Tamale North abetompeso aso. Na watwe mu awieye ane yenuanu mitrimi wo man Ghana ni wiase afa na nyina wo makonkyere enefua ne polipoli aduasa bosome ba kontem wo mudi ni nyina eba na wieye na sane enim no wom de ba na wieye a wo mu nyina hye mu ti se Christopher a ye di bronya ne bre ne so a ye nyina ye kohye mu wo hia dan mu ne akwa mpa ye adidi ye ho komo sa pepepe ne yenuanu mu mitrimi fo so wo mu yeye enam so makopie mu asante mantem a eya asante regional minister wonimonyamfo Simons wo sai mensa wo kwakopie mu e wo dwumedie na sibie de sama wodo atudwa
ne nkasa ye mu na wo kire se wo bokoko esa so etufo evutu a wo tu ne kwa ma ye nnuanu misrimifo ne titiriwo ene emebu a wo mo edo misrimi ekuo no ne nsam odi tu dwan wo kire se mpempi no basa ye menteme wase entokwa bi koso ewo bronu bi so a wo bekọ na se wuyi emebu no maku edu a emu nso de obekọ akohwe mu na tese wo mu ye misrimifo empo ebekọ wakrata wudrom na ne wububo din na ene Yakubu Mohammed wa mu na Musa wa mu nyina da eye misrimifo enti wase wasra mo pasa ade se na tese nia ne enyi wo man ni so kwa na ekọ nanim wiase anso kọ nanim enti obesre pasa misrimifo ni titiriw ene emebu no eniema bi atesa menteme wase ntokwa basa no wa mo hwe no wa mo twa mo enfiri mo ebisu wo wa ni titiriw ne ma ne mprewanyinsen na wa mu na Musa wase ni nyina no enya ade ebeboa ama man na tumponti bibi atesa so wa mo twa mo enfiri ho woni monyamfo Simons mensa etwa ne semso ana wa kyese ni ye bi atise ni ye bi atise mprewanyinsen ni ye bi atise kronobo ni ye bi atise ntokwa basa no ni nyina na ya na aginade baako wo bi wo ho a wo bekom na kyese awofo a wo mo ne de ba atasefo asase so no wo mato akola na serem wo mato na jeje mu enti wonu anenam ne wo abo ne bra woni tiafo enti wonam sa wo benyi no na wakwakoya adesoa eda eye tumamufo so akoya adesoa eda kro ne so enti waso obesre mebu mpa sesempo no wo hwe na ne mpriwanyinsan bi aba no wahwe ahwe sa akona na wo de ne ba atasefo asase so no wo ba bebo ne ho pan wo be kyerɛkyerɛ no enkyerɛkyerɛ pa se ne bia wonyi a wantwi ne ho afiri mu se ne twɛ konkron eka no ebiam an wo kyɛ se wasra wofo ne pa se enkwada na wom de o ma ba wiase no ebia na omure afinti wo kai wom se dachi bia no sa nkwada ko na obekwa kogina akobu om waten enti wom de nkwada ne ba tiasefo asase so a wom ma nkwada ne ho ehia wom hwɛ se kwan wom fa so atete nkwada no eye nia ebeboa wom eye kwan bi adachi wonyi a wantwi ne ho afiri ho empo sa wofo ni niwa krampa wom behwe na entete pa wom de ma mofra ne no a wom de anante ade aba wom bra wase koba ne sa ne oman yi ye betimi akonkan ye pa wom sumpenifo wom di anim no wom benya akomato yam esese dachi bia po wom nim a wom nim se akiri ma ebeba ne yatete wom ye de wom afa ekwan ya tene so enti wom ba ne esese wom ye no eno ana tese wom eba beye woni monyamfo Simons wo Simonsa etos na wo kyese wo bokokopa emebu no wose wo sre emebu yan ane wo man ne dachi ama bia wom ni wa ne ebedru wo ne yeso ne ye woso yan ye titi wo man no yan ye tichiri wo man no enti wo beso so sre pasa entete ya wofo ede ema ye ne yenhwe ase ebedi santete ye ne so na empo ye nyi no yenhwe se ebra ye bone dachi bi no enkofo wo haw ane wo yele ema wo man no eso. Substance abuse, cybercrime, armed robbery, which have teenage interest. I wish to draw your attention to some other social cancers that have remained a bane in our society. Of much interest to me are the issues of teenage pregnancy, substance abuse, cybercrime, armed robbery, which have reached alarming proportions in our communities. Let me say that some of these deviant behaviors are developed because of child delinquencies, lack of parental care and control, as well as streetism, which were unchecked during early childhood development. Let us use this occasion to reflect on how we can conduct ourselves better for the benefit of the nation. Our conduct should guide the younger generations to shun vengeance, violence, indiscipline, and other negative attitudes. Abusiani eye asante mante musuafo woni monyamfo Simon wasai mensa na wakasa yedi na futu asam ahodo to dwawe yepe ana ye asante hene otumfo wasai tutu a wotoso mienu ene wonu ansa wentimi akwankopie mu e wodwumedie na se enti wopa wobie aso wonkwankosi nanan mu woni akwa wokosi nanan mu eye Nana Abdul Rahman wonu so gina ye ede sam ahodo atudwa na wosra awofo se
bere ni bere wo mo hwe ese futuo bi betimi akwa ma wo mo ma afei so wo mo hwe se futuo na wo yedi tu ye ma no eye futu pa beboa ma kwada ne da kyen so etimi asipie kwada ne da kyen anya fa pempa bi agina so afei so asanso sire mebu ne pa ese basa ye metimi wase ne ebokuro eboman no wo mo twu omo afri wo ne kasa ye mu na wo kire se wo mo som eye Islam so na kasa wote ase a eye asumdwe som asumdwe a empe basa ye esuma empe peseminkumi esuma empe ntokwa entuwaso obesra pasa ne esum ne ye no wo mo hwe na ne wo mo nda ne die wo mo ma esum ne esu ne ban ene di e wo mo dan ne da setena mu ene abrabo mu se ne be ya dachi bie no wo benya fa pempa bi agina esuo Yawo enfichire ne amantamo obatie yabache akronfo babro edua na emunkunu yankramofo din ebiso ana omo hweso nkonkramu omo nyesala alwala kura omo nimu ye na nso no edin ne ya edaso kwa Musa Muhammad Ibrahim wa tanku kwa hwanti yababu bwa bahane akwa akobo kwa kuyebo abako afra enzongo mpanimfo nyinara mesramo ne ahemfo minuamo ahemfo a mebeto mo enyinara mesramo Money mo mano etna na money o mo atu o fo afa Islam som na Islam som ye asumdue esom Ahenkan FM enti anu no sama me kaye nu aneda wo wo betumi ache akronfo bi asedu afo be hwehwe din no ebi emunsom na ne emisrimifo din Razak Mohammed na mubie Abdul Rahman na tsene na mubie na ekwasa ekoba ne sa emfa ni die emre esom no ani aya nana Abdul Rahman wokogina mu ema asante hene otumfo wo sai tutu wotoso mienu Abusia ye jina semi swana yato enkranunti Masha Beauty and Training Center wasu waba bema siesi ohoma wa ho fe ne enkasama wo na ne de kra ne se wakọ Masha Beauty and Training Center yesiesi ohu awie na se osoro abofo ana de ne saka woni tu yo ba ne onam kromo anantie no woyi ne maako se wa utimu sa ohu ayefe na emoma akoyesa na ekoya ya anu mu die bia wo kwa batere wo penentem kro se wa utimu sa ma anyon pa amfa ye amfa kwaimu enuti na Masha Beauty and Training Center sebra na wonsiesi ohoma na wokwa ya botre da fom papa sakora ketwa de ekwaya ya fa so ajeje so wa hwese ne amho ayefe ya eya Masha Beauty and Training Center na mekwa ye na mekwa akobo mitina akoda bi ene wo botina se ya ne ya na madam Masha wakoyi moto no de abre no na wakoyi tampiko no de abre no kalipo nyina akola ne nubi ansa na ye botire na wie ni nyina eya abotre ti Masha Beauty and Training Center sebra wo pani ne kra kwa ya be fa so ajeje so madam meba sister meba fekeke ni nyina akwa na wonsiesie ho ema wo enu ti wo yo ba wo pe makeup saye fa ho ni jumadi a wo de ko eba dintuo wo de kwa ye fro ni nyina no wo be ya ma ukwa kotwa mfoni ni nyina Masha Beauty and Training Center sebra na wonsiesie ho ma wo na makeups no dane de nyina mekasa enye ye ma no puan ane yenye ye bibia ye emema no so mu ka ho bie be ma bi wa wa behu ni foni ani se nwan Ahenkan ye Facebook live no enim da wo sen ya ni nyina no beko na powder ya boni bi emema na wo mu twasini ni wo manim eda wo nyina wo mu so ye bo mu powder ni bi nebom enye ye powder ni ye nim ni bi anti Masha Beauty and Training Center be ma wo mo wani powder ne kokotwa mfoni wo ba makeups yenye wubie afa ya ba ni manicure ni pedicure Masha Beauty and Training Center eye bie ewo na so eye ho river awudro ni so nyina ye bi river no pese ye de ye che ema wo anase ye pam ehye nwi ni so abra ye be ye de ama wo eba ni gele susu aye bobi ewo ya so eye wo eti style bia de kwa no aka che madam Masha sa madam eti we na me ba bebo wo bebo ama kama itini kra besa obone bia unni enyi ukwa koto no kwa hunwi kra wo koto wo fra madam obekira wo say ti a wo ba bebo tonwi we kama ne abo etini kama de ama traditional makeups ye bie ewo ya so ye wo na enei ensanu ejuma enu na ekwo nti ukita ensanu ejuma na ajesa wo ya atoba ha ne sa ensanu no obi antimi nyimfiri wo nsamo kwa wo de wade ekwo wo ba so a wade kitaw enu ti Masha Beauty and Training Center sebra na wonfa wo emfa entity yemu emriti a we bi penat se won so no wate ho wa ba be ya
madam kwa ye kwachira wade no ye nkoto wajeje mu enkoto wasarem ye nka se etibo na wo ba besua nti ye kire utibo no kwa na ne etibo na no wo bo wo be kwa monten su na bia na husiesie kura wonim aha entesa ye kire wadwuma ne ye kire wa husiesie ene ye wo rules and regulation kama ni nyina boho nti kwa ya wo be adwuma e wo se usiesie ho e wo se one customers for kasa se ne be adwuma ne be kwa nkan nyina Masha Beauty and Training Center wo be kire wo ntidachi bi kokko bie wadwuma wo be kwa ya wo ne customers ne be kasa se ne be ya wadwuma ne be kwa nkan tima nan more to e na wo nsu ko ne kosua wadwuma na akadachi bia mehia na ne wola course ubom. I am a trained Masha Beauty artist kama wona wo sen no Masha Beauty and Training Center e wa Chimoda Community Nursing School na ekwan ne so wa ana wonum e wa wukoboti ebra ne nyansun ya ubetimi ebukin so dia 20 gmye na from Masha Beauty and Training Center 0208 309 581 0208 309 581 and I say 0244 171667 0244 171667 now the Masha Beauty and Training Center eni Kasiebo for adwin chefa 0594841044 wia pem tobre akan kase esanse peri opramatunu enzem so bia sipa ya wutie ewo Ahenkan FM what wasum adwin chana manemra WhatsApp ene SMS 0594841044 Facebook ene YouTube nso hwehwe yen ewan kan 93.3 FM na do adwin chana no ato no wo like ya uwie nso no asan ahye na obi nso anya bi ahwe yentoa enzem ne so senior lecturer ewo University of Ghana Legon osanso preso betu obekọ mrahye bjefie akọ prempunto ni nyamapa abre adehye wo shai osudoku abetompeso aso ewo nkramompuni mantimu obenfo Michael Pesa White opanyini ede atuja se Ghana akade a ede sese oman akade ede sakra nyomani akade ma oman bi yakono yehwam a wonama se ka onamanka posi ni nyina kwa ho okwa udi boni a ehọ na phone so acha minute du ni attest to message krede he kwa me ata uye se wa phone mra ya chew udi uye denso bechew enka ebe ya kona enka oman enka onama uhu se nkwada ne nam kwa ka begina wa ape bonse bia bobo dem egbo nkokoko ade ama me wansidi na ebi ti hwimu ni epia bi ebi hu mobro ebi hu enka sa nyoma ye hu Ose Ghana ye wonyoma ye de sakra oman dane oman ema sa wona magatem onte se bon gatem be ye hwenhwen onte se fresher emusu be ya kono kama enka ye sakade we nina ne wo ose oman kronkron Ghana ye wakade a enka so obi tue bibia ma aban ohyankani tue sika ma aban so mfansiesi akwanso no enka kwan ke befa ba bia no ne agusukota se tum uhu kwanfon da enka yomanya enka nemei onkonkoto se enkoda te blocks so enkoda bi ti dan ya efa dwuragu ena efa so adwuragu ena omutim aiso wo afidie asesabi enkukobuo na omugumu suade ose yomanya sakade we nina no ye obi ebetum de asesa nuamani amana ye abefo de oso man kronkron Ghana nyomanya nyakopon ebo yabro otwede mpo nyakopon bese yadom odo e papa na oyini yem nso ebo man ema ye nuama pa na nso panyini kire se akase mpanimfo ne de sanwoma we nina begu akwan mu na omo de adwen ato ho se de be ya sakade e wo we nina no ye betumi de dwuma amana sakra man amanuama asesa enkosi nyane se nei ona wo man kronkron Ghana yetumi yakwan ne agu first court ne ajai na tutua enfanton ye aprokuma se de kwa cross kwanfon no ya gu ni first court ene ajai ena kwan ne tutua ne ajai ena ahyenya kwanhya woso ose ye omanya ye wakande ebetumi dia ya nuama ama saa kwanfoni ni na ebe ya free onmo na nso ose akase mpenifo ne de adwen beto akwanso mpenifo be hihya nuama mpenifo be keka omo ho mpenifo benya oman no ho do na wo mo akwam oman konkron Ghana ene timemfo no na emom wo mo nkom omo abotom ene wo mo abusua ene wo mo ase a wo be podwe enye no
Obenfo Michael Pesa White etre say saa nwuma weni na no emma oman kronkron Ghana manfo ne wom no ebre papa na o say obompa ya say amanyofo awodo wo man mu ene amanyoku wo man mu no wo mu ni na benya odosronku bi ama Ghana na wo matumi atenoma bi ase efrase eduo ma hoden ene wo manimonyam ene wo manimu fifiri ene wo moja akwa ama Ghana te se de mmiri bi mpanifo bi atwam te se Dr. Kwame Nkrumah ene ni mpanifo Oduadadu Akufo-Addo Dr. Buzia ene nasefo nyina no ayato on ma ene yebo mu dia de bia a empo ye woda e de kai sa mpanifo no onse obompa se nemri amanyofo no so won benya sa odono ene akomapa ni bi e de akwama Ghana ama Ghana akande Nyankopon de adom ye nyina no yetumi de adidwuma e de asakra no mani ose ade ba konso ne se amanyofo won mu mprempren no obi ani butai papa bia dudo na ni butai papa bia obi asori ade ope na oye enu nti ena amomu nya Ghana ho do asa Ghana mfo mo ho Ghana nka wo mo enu nti omu ye bibia so obi kamo so obi wo si ekum krofo so obi nam kwanfo so obi te block susu andio no enka no kro no na adwuma obi no ena odwen ho. I always say that we have what it takes to turn this country around. Fundamentally, though, what is the destination we want to get? What is the Ghana of our dreams? What is the Ghana we want? Because to turn the country around, all of us, irrespective of our political parties, must have a sense of the Ghana we want. So that it doesn't matter whether it is party A or party B, all your efforts are geared towards working towards that Ghana we want. Our disagreements will only be around what route to take. We will explain to them what routes we are taking to get to that destination. Maybe you want more money into research and education, or you want to put more money into health, or you want to put more money into social housing, you want to put more money into road construction, and then this becomes a conversation between the parties and the voters. As we speak, we don't seem to have that particular destination. So every party comes, and in fact, to be fair, under President Mahama, there was a 40-year development plan that was, developed by the NDPC, chaired by Onipa Motini ni oye senior lecturer ewa University of Ghana 2012 in Legon. O sanso e prese obeyo emrahye ama adehye wo shai osudoku abeto ampeso e ngramu mpuni mantemu Obenfo Michael Pesa White na no si yape ena owura Alfred Kojokumsin ono nso ye NPP ni opanyini nso sore waka ena o che ampa asema Obenfo White eken enu krotrodo onipa ni bubefu onipa ni tinu ntini no ebe woso onipa ni nakokomu ntini no ebe woso onipa ni kokromoti ye kan ebe woso onipa obemuna no na so mpe oman konkron Ghana ye senti se yesi amanyofo mu ye oman mu chichiro oman mu na mu ye oman enu ntini ade oman sika na ahya mu nsa eto aye jeju akwan so eto aye jeju onwumanwumam eto aye jeju obola so eto aye jeju ahyen mu ba bia to no enu ntini ade hya amanyofo yinsa enti ade ntina munya oman no do mu hu omanfo no mobo enim fifiri omanfo te bra omanfo bre omanfo te etehwe painting ko omanfo te munya odobia ma Ghana fo no enya dwumaden ema Ghana fo ewom no ene oman na kasa entumpon eno no wura Alfred Kojokumsin se enu krotodo na ebra so a ene mremo ye wei e wo se oman ni bia ekambom abanyo wa utubolo wa uya badwumo uya wa wadwumo obi ankambom ne na yenkambom baako te sesabi efrafo wo mu di ufo ofie ye na nkambom ne yentumi nyoman ye si anya ne sa ebe ha adwen papa ono nso de ode to so eni. I believe that it's gotten to a time where everybody needs to get on board. But when you are getting on board and it becomes like there's a political coloration in it a bit, you let the person who is at the other side also resist because they feel that you are doing it for political reasons. But we should put all those aside and look at it holistically that how can we make sure that we move from point A to point B. This country, UAE, turned their place around within 10-15 years. We can do it. That's 8 years that you are saying that 8 years is not enough. If 8 years you do what you have to do and someone continues with another maybe 4 years or 8 years, everybody will get there and we can turn the country around. We have everything that it takes to turn the country around, and we need to make sure that we also check ourselves and put ourselves in the right balance to make sure that these things happen. Nipa amotini ni yefeno owura Alfred Kojokumsin NDC amanyoko no okahubi nene ene ono nso de ode to so ewo man konkron Ghana nchichire ye eno no abusia fei wa dwenkyere ba ye no eno na ye de etwaso Facebook na mi wei
Inshraba Aneka Edi Free Ashamai constituency was aka BMW Beba BMW say am dey share with mu enka na imagine say Baumia must withdraw but say ade atrem yesin Baumia must win into BMW Baumia must win Beba was say special greetings to the fantastic and vibrant vice president na say wo fa kwenya isu na wade achia mampani abedi echire Dr. Mahamadu Baumia was the game changer breaking the eight no ebebe mu ana ejina wonu aso nti say MPP amayoko no was obo omukoko ebra no so mokwato abase ane tititite ese wo bubu obosumi wa afi mu na mbekwa akwato mu aba etu aheni esi ahene wa MPP amayoko no bekwa akwato aba enti wasise bra no so na nemu nim na mokwa sign Dr. Mahamadu Baumia ho ekwato mu obi fufuro de amu jejereje wase mu nse sa breaking the eight no enya ade ebetimi abemu inshraba de awode ebaye no Francis Kaswada Tusini wadi free wadi aba no kire se mampani na na adedankwa ne MPP aban wakwa wa mu kuntia galamse no se mampani abon ho modern pawhwa sa brei ya ku galamse ye na COVID-19 susu ne namu na Russia ne Ukraine tokwa susu ne namu fufuro kras abegbo mu ye Turkey asase wusu esi wo hwani nyina ne namu amene wa man Ghana ya toba ha asnu nyina mu mampani gusu ko wa kusa galamse obetimi etu asia na wo stress Ghana fo yemfa ya ho odin ye nimdie emboa mampani na galamse yentimi entu asia wano so fa akwanya yiso na wache ya woni monyamfo Mavis Hawa Kumsen ana fe aban krachi peni mame Anita Obolav emisa wo munyinata wo kaswa mfimfini mantem ne emu Prince wakade ne de aba was a great job Prince Yedasepam Abrantie KK Kaswa Diaba from American Town Kenke House ano di bawasi 2024 dear Hawa wa baden di won munyamfo Mavis Hawa Kumsen wa baden ya enya asem ke 20 wase wa man Ghana se ne ya kire se Christopher yani wa man ye ani daso no wase won munyamfo Mavis Hawa Kumsen e ban wa ba no Ghana for so nkai se NPP amayoko no en wa man Ghana ani daso nti abrantie dia wode ebaye no ye master planner junior kintampo master planner ene de makai pa kintampo BMW intina kintampo Baumia must win makai ose wo man Ghana ya mamuo no sanso agina ne naso ebi mu aye omu tisa wo mu de wo mu hu hwen so na ade no gina ne naso tisa ne ye fita no wo mu nkasa ye fita na ye mo NPP aban so de ogidie sekwan bia so no NPP aban betutu ne ma ye ama Ghana fo so ho atom ne hia ne se yanso ye benya omumu arehye mu na ebre ne so a yato aba